Ömür yenkey bir çoğurgan emes. Je bir malga bir bo çöp salıp karagan emes. Je at bastırgan emes bu jetim bilbeytden dayda. Ne şu dalboyaptım söylep atkany kim tartıp aldı eкен bunu? Eger tartıp alganlar janында turgan bolsaňar şunu da sura berseňer bolmak eken. Tupoy bilet mal. Ol biz satıp atkan malga sizlerden kanday tiyeşeňer bar аны biz kanday satabız, kança somdan satabız. Jaga çöp alıp berip atasyňar, jem alıp berip atasyňar bu. Çöptün bazı kança bolada bilbey atasyňar da sura berbeňer da tuganym kim tartıp algan şuna? Mana Şaulinge. Juka tursiy giygizip alıp manda şüdügörde qolaş gerek da buna jana. Kırığa düşken malda bir Rezanenski kavak rit arkasından koyu verip bir qolaç gerek buna. Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız elim, hurmatlı mekendeşler. Bundan 2-3 gün murda şu mal çarvaçılığı boyunca bir grupabız barlar, WhatsApp grupada. Oşol jerde talaş tartıştan bir talaş bolup ketip, emotsiya kaldırıp, mындай sөгünüp algandагы audio записini taragan eken. Özüңүздөр көрдүңүздөр интернетте талкуу жаратууда, кээ-бириңиздер талашуу ташташуу тууралуу. Эми Кыргызда жаңылбас жа мүдүрүлбөс туяк болбойт деп коет. Ачуу үстүндө эмоция калтырып ошол жерде уят сөз сүйлөп сөгүнүп алганым үчүн мен жалпы Кыргыз элинен баарыңыздардан башын ийип кечирим сурайм. Кыргыз эли кечиримдүү келген, ошол кеткен кемчилигим үчүн дагы бир жолу баарыңыздардан кечирим сурайм. Бул жерде эч кандай коркутуу, үркүтүү кысым болгон жок. Мен ошол аудио записти угуп, көрүп, агаларымдын, досторумдун, жалпы эле сиздердин берген кеңешиңиздер менен ушул видео кайрымын сиздерге жолдоп